Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mga luksami na mga pagriyami, ay niyang bukaan tanong usayan si saging kay makampat a video. A pagarayagan tanong naging ka iya tutulan sukun sunabi tanong a Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namya karaw kun mga ruma sa wata-wata abaguraga adapan raw ta akir balig kaya buko na idadiyan na namragun nasukon so nabi si saging kutwa masa na ayad na idadiyan na 50 agupat oy naginan pagisturyan tano apagusayin tano saging kay makampat a video o ino ad na kabubendaranan osto so nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya karo mga ruma sa wata-wata abagwaraga kadapan raw ta akir balik dapan paraga na sunabi na ayat na idadiyan na miya katuwa din ka 50 agupat mana aya pagminiran ro nagyuto kun so kaya pangaruma o nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ku Aisha benar mambu aya idad o nabi saging kutwa masa na 50 agupat oy na su Aisha iginan ikasasarikan su titu idadiyan si saging kutwa masa akya pangarumaon akini tepiinun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugid na aya mabebember atutul adi pepalata na aya kun aidad wa Aisha na namragun mana dapan paraga ka bagwaraga na kerawan mga ruma unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam askanyan na aya kun na idadiyan na 54 ka 50 agupat ragun naginan ipagarayagan tano o ino benaranan anta kadi. There are many hadiths which is fabricated. Like example, Prophet marrying Aisha at 6 years. That's fake. That's fake. Aya kamamataanisan mga luksami na mga pagaryami naginan na besan benar alagidanan at tutul ka makasusupakanan ku Quran. Ginan ikiaptan o mga kafir ang mga sarwang lagid o mga munafik ipembinasairan ko nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasuman so nabitan no Muhammad na ini puun ko kinipayag niyan ko panulunian ay panulunian sa Quran na tepak iman to saging kaya masa na di din mapipinda so mga atake o mga kafir, mga sarwang, mga munafik san ko nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan ban sa kanya na dumiyalungo din na isa sa mala ay ipagatake o mga kafir si ko nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging kanan alagidanan istorya asukun so nabi na di benar iba pure a prophet di benar iba pure as sugu Allah kabaad na tigiran as sugu Allah amya katwa din kami ni sampai sa 50 agupat ragu na idadian na miya karaw mga ruma sa bagwaraga adapan paraga kawata-wata aya buku na idadian na namaragun nabaad na tigiran alagidanan anabiya ginan ni sifatian ginan iisa ay ipagatake o mga kafir si kunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa upama mabuka pagamasa-masa pamimikiran na naginan na ulaulanan ayaman na utuna di maka-aayun ko benar. Ulaula amarata ay amanan yan na pagilain. Si kubasaw na Tagalog na kamalaswaan. Oy, si kubasaw na English na kamanyakan. Alagidanan, na dinan dait. Si kuya amanan yan na nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginan na kabukagananan ipagatake o mga kafir. Si kunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na anda ikiaptan o mga kafir aya kiaptan o mga kafir naging kana na hadith. Oy. Hadith aya tay talian na sahih. Namya ka begbegera kiat kepitiran saging kanan lagi danan ang mga hadith. Ay man to na pagilay tanu mambu. Oy. Na sabab sa amananian na aya tay talaging kutwa hadith na sahih naginan ini berumbung o mga kafir si kunabitano at tigiran nato na sa kano mga Muslim kesangka iwaya at tigiwa kana ba hindi benar punay ako kitabiyo as-sahih atay talian oay naginan ipagarayagan tano aging kanan alagidanan at tutulan na da abasan benar alagidanan kaginan na makasusupa ko Quran
Nando to mialoy aging kutwa kitab. Aging kutwa hadith asukun su nabi na miyang aruma sa namragun nakataya pagilay tano na mapasad na gutan ubong betala aging kailagi daya hadith. Mga luksami ng mga pagariami kataya so isa ko mga hadith pitindigan o mga kafir ipagatakiran ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam aging kay hadith na si ini mikatitiyan si kuy amanan yan na Aisha si makapupuon sa aging kay al-kutubus sita sahihul Bukhari panaya si saging kay hadith aya number yan na ika-5,000 agu magatos agu 30 agu 3 aya lapit aging kay hadith na mikatitiyang kong ku Aisha mata-mataan kun asunabi tazawwajaha wa hiya bintu 6 sinin mata-mataan kun asunabi na piyangaruman yan su Aisha mana ini tepian na ayakun edad u Aisha na namanamaragun ginan ipitindigan o mga kafir ipmarumunggiran si kunabitano Muhammad nakataya pagusin tano katan aketi kaya niyo aging kutwa hadith asid matatago si Bukhari na so alang-alang ibatiya di pematya sa madalam kasabusap kenegi nagiti perhatian yan na makapangiminaron ka ayat title o hadith na sahih ugid na muna so kaya saya tanuron akna bakagi aging kutwa hadith na miyabatya tano ayat title yan na sahih na ba diri chud na piyangin benar tano di kasunabi na migay sa insarat migay sunabi sa instruction alalayon tanong kabati aging uta hadith unabi at tigu nabi sallallahu alaihi wasallam idza ruya lakum hadithun anni baka no at tigu nabi pakailay sa hadith asirakan aadrisa fa'riduhu ala kitabillah nadani wat tigu nabi abay naging kutwa hadith amelenyo ku Quran a kitabullah fa in wafaqahu na upama ka pakaayunon at tigu nabi si ku Quran naging kutwa hadith fakhudhu nakuan niyo mana pangimbenaran niyo na tarimaan niyo ging buto hadith kabenar akat teruakan wa illa faruddu na upamapman at tigunabi kaging kutwa hadith na makasusupak ko Quran di pagkaayon ko Quran na faruddu na sangkaan niyo kagyutud ni maana sa gito na iniangkob ko Nabi sallallahu alaihi wasallam naging kay hadith amyabat tiya tano kamile ni waging kutwa screen asidin sa geng kay Bukhari na kanaba aya maananan na ba korikeden aos tuwa miyang gulawla kamatag sahih aging kanan atay talian ugay na makabubulang ko Quran oway tunay sabab na pagaluin tanong aging ko ta mga ayat kapakasusupakyan ko Quran naging kay hadith mga luksami na mga pagaryami na padaya ko mga hadith ayatay talian sahih na pitindigan o mga kafir ka imberumunggiran si kunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamadakalman ang mga hadith ayatay talian na sahih ugid na miya kapia-pia kakakaptiron o mga kafir akip merumunggiran o si ku Islam na yamala na si kunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi do pa maging kutwa hadith amya batiyatan o ayatay talian na sahih sipan sa Bukhari asunabi na miya kapira makaplano apagagat kapendepo kumapuro apalaw na petipu agiti plano niyan kapagagat na isa nan sa ipagatake yung mga kafir si kunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa sa mga fabricated hadith ay pagatake yung mga kafir kunabi sallallahu alaihi wasallam ayap na title o hadith na sahih naging kana natitiya unta oy upang makun ka mainom na pagabulong nasisimabunan sa hadith ayatay talian na sahih oy napamatigiran ka benar sunabi niyo na lumpio aya ipsugup yan nakapalumpio na inuboy ni amarsik sa taman amarsik kakyukom yan asutiti unta na bulong upang makamainom ka naginan mga kilangan ko mga hadith ayatay talian na sahih ugid na fabricated khurafat kaginan na inumbaalan iniangkob ko nabi para imbinasa si ku image unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa imbinasa ku image unabi naging kutwa hadith amya batiyatan asunabi na miya nga rumah sa wata-wata adaraw ta kirbalik asu Aisha ayako na wata ayako na idadiyan na namragun naginan nakabukaganan na hadith kontradik pan kumpada hadith napkeloy tanu aging kutwa dua hadith na basta makakontradika nagitud ni kaya pakaragundong yan maana dito tumapangin benar aging kutwa dua hadith
Aya man lagdam ya ka kontradika. Inun tabu ibad na makaayon nun ko Quran. Nakataya so hadith amiku kontradika aging ko ta hadith abiyatiya tanu. Ayam ya alwiron na namragu na ida du Aisyah. Sa kaya pangarumaon Nabi, nakataya sumiku kontradika ya man hadith akataya palakan tanu. Mia aloy saging kaya sahih Muslim akatayap kilay niyo ituturuakan si saging kaya hadith aya number yan mga luksami ng mga pagaryami na naika 1,000 agupat gatos agu 20 agu 2 akatayas kaniyan si saging kaya babayan oay asipan miya katitayang ko Aisyah lagi yung utami ako na si miya katitayang ko Aisyah mata-mataan asukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu 7 sinin. Asukun sunabi na piyangaruman niyan so Aisyah na ayak una idad o Aisyah saging kutwa masa na 7 ragun. Allahu Akbar. Samananan na miya ka kontradika aging kutwa 2 hadith. Kasi ko pagani hadith asi matatago ku Bukhari na 6 ragun. Na si saging kaya Muslim malagi di elangun ayat ay talian na sahih na 7 ragun. Napkeluy tano kumya nga una aging kutwa 2 hadith. Na basta makakontradika nagito ni kaya ragun dungian didno tumapangin benar. Oay, kagito ni mga karina sa gito na mga kabukagan inun tabu ibagyang kutwa isaw na makaad na kapakayon niyang ko Quran. Nandi makayon ng ko Quran saging kutwa 2 hadith. Isi sa Quran na aya matatago sa Quran mga luksami ng mga pagaryami na aya di mapangaruma na nisa ay mana nisa na mga bai asi pakamumuradak kung mga bai api nga babaligan ni kekasad aging kuto pamikiran naguging kuto idad mana miya ka idad pipia dad na miya aluy ku Quran mga luksami ng mga pagaryami iba kepakay ang mapangaruma aging kuto baguraga ada penraw ta akhir balik lagid mabuging kuta bagu mama na dad maaluy ku Quran iba ke pakai apakah pangarumaan ada penraw ta akhir balik aging kuta bagu mama dapen kesad cu pamikiran na dapen kesad aging kutwa idad why na naman si sa Quran na ayam ya alwirun naging ga yakateru wallah akataya pagi ilay tanu makatuturo sa aya ke pakai apakah bangunin sawalay apakah pengarumaan malagi dumama anta kababay na taman sa dirautan akhir balik akesad su pamikiran yan naguging kutwa idadian sa kataya ati kay ni waging kaya betian tanu ayat wallah mialoy saging kaya suratun nisa mga luksami na mga pagaryami si saging kaya ayat aya number yan na ikan maayat katir wallah wabtalul yatama hatta idha balagun nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ay mana aging kay ayat wallah na dani watigu wallah tepengi aging kuto mga wata. Ay man lag na mga wata ada mga luksyan. Wata ilo pa ma. Na tepengi ni sirandan. Oy. Hatta idza balagun nikah. Sa taman sa andeden at tigu wallah ikisampairan. Si koy amanan yan nakapangaruma. Uway, ayang malagna piyang ababaligan siran. Minisampay siran sa giyang kutwa idad akapangaruma. Fa in anastum minhum rusda na upama kamaylay niyo kiran at tiguwalla aging kutwa kapakakesad o pamikiran sabut amapya fadfa'u ilayhim amwalahum nagunyo kirambu at tiguwalla began aging kutwa mga tamukiran. Dito sa mga tamukiran aminigan at kiran o mga luksiran. Naging kayat na ay siya buton na aya kakepakainian ama pangaruma aging kutwa manusia mana alagi du baguraga anta ka bagu mama na aya bu kakepakainian ama pangaruma siran na daan siran balagun nikah aya maanaw to nakabaligan siran naging kana na ayat abiyatiyatano na miyak karayag sa taman amarayag aging kutwa wata ada aluksyan mana kiyaganatan wata ilu. Naging kutwa tamukian at tiguwalla aminiganaton umbalalok siya na di kirampasin imbagay. Saging kutwa kababaluiran ada siya man raw ta akir balig. Mana di ka pa kay mga kiran pakitangan.
Sebab saging uta ada kesad su idad na ada pen kesad aging kuta pamikiran. Na anda din ati wallah. Kapaka kesad upamikiran diran. Mana kaya beligan siran. Mia kaidad siran pipia. Na gunyu kiran mu began aging kuta mga tamuk amini genat kiran umalok siran. Na idapat ka nagyuto na tamuk kuto. Adi ke pakai iba pasin began saging kuto atau ada penrauta aidad. Kada kesad su pamikiran na guda kesad su idad. Tadi ke pakai bumpasin sana naging kutua tamuk amis mu tamuk yan abun paladen na idapat ka au pamana ayad na peladen ka kutau naging kutua ka pemilia ka ayat siapa na manusia ka kambebota napaka pengaruman ka aging kutua ada penrau takir balik gianan isyabut saging ana ayat ka kata pagilitan waging kana na usay naging ana ayat. Katanya su kitab ayat telian mga luksami na mga pagaryami na Audatul Quran. Audatul Quran atay talaging kaya kitab ini surat aging kaya mala ulama askanin si Sheikh Ad-Doktor Abdullah Al-Qisi Udin Al-Qaisi. Napalakat ng tanong siya aging ka na usay niyan saging ka na ayat abiyatiya tanong para makarayagar kanu ang mga luksami na mga pagaryami. Mialoy saging kaya kitab aging ka ayakat tero aging ka mga ulama kisisilaan lagi do Ibn Shabrama au Abu Bakar al-Asam Peter Iran la yuzawwaju as-saghiru was-saghiratu hatta yablugha dia tigiran ke pakai iba paka pangarumaa aging kuto baguma ma amay itu ada penrauta akhir balik agugyang kuto baguraga ada penrauta akhir balik na di ke pakai ibasiran paka pangarumaa hatta yabluga sa taman sa disiran kabaligan akesad mga idadiran. Anto na tigiran idalil liqaulihi ta'ala naging kaya kateru wallah sa Quran hatta idza balagun nikah aginan su ayat abiyat tanu kagiya. Oto gyang kutwa ayat abiyat tanu kagiya na situ pakamumurada sa gyang kutwa di kapapakai iba pakai pangarumaan aging kutwa bagu mama anta ka baguraga abasiran pagabangunan sa walay sa taman sa disiran raw ta akhir balik adisiran makaidad pipia arakes akesad aging kutwa pamikiran niran na di ka pakai kaginan ni matatago sa Quran naginan imabubulang aging kutwa hadith abiyatiya tanu kagiya asukun sunabi na miya karaw mga rumah sa namraguna idadian kagyuto sa Aisha na masusupak yan aging kuto ayat abiyatiya tanu kaso namraguna idad aging kuto wata na da pendoto raw ta akhir balik de kesad aging kuto pamikiran naging kuto ayat wallah na piyaka ini sapar wallah ibang kapalada aging kuto tamuk wata ada penraw ta akhir balik sebab sagi unta ada sakanya menkesad dekesad aging unta pamikiran yan na diu menkisari aging kutu tamuk aging kutu luksian amia mia matay na pamana aya ipelad kau na kapemilia ayat na ipelad kau na isinang kau na kambebota kena bermatag tamuk kamuria taud mga wata na iyangon ipelad isirig kadi diga para ibangun sari aging kutu tamuk si kumasa ado man karaw ta kirbalik gawatapan na aya isirig kaun na kambebota kapaka pengaruman ka ginan imituturo aging kanana ayat akateru wallah abawal haram dikepakai ibang kapagi pangarumaan aging kuta wata melagi du baguraga anta ka bagumama ada penraw takir balik depen kesad maana ada penkesad aging kuta pamikiran yan na aya mala amuskila mga luksami na mga pagaryami na isa sa pagabinasa ko image o nabi na mala na si kuwagamat tano agama Islam na susabaad ko mga ifta ang mga kukuman o sabaad ko mga una mga ulama ada deng gegede-gede da usari sa madalam apaman dapat o ino benaraya kepakaya emanan yan na i-apply tanu anta kadi oay ino makasusupa kaya ku Quran anta ka makaayon ku Quran na diri na piangim benar o sabaad naman isa sa muskila pagabina sa ko Islam ifta umyangaw na mga ulama na tama na kisa piyakairan aging ko to ikaririga asa saliutan kada pan mada sa saliuta ka ikaririga na piyakairan man nagkapakaya mapangaruma Allahu Akbar apangaruma anu malataw na sa kataya apagailay na kan sa kanu sa ebidensya
kapara sumaratay na lagati na di mangangkob si Sheikh na para kamat-mata niyo akan nabata di pangangkob na sisidong kumakitab nakataya bantay niyo. Mialoy saging kaya kitab ayat title yan na Fathul Bari, kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, si saging kaya pandangan 156. Akataya so kinalapiat yan saging kaya kitab, yajuzu tazwijus saghirati bil kabiri ijma'an walau kanat fil mahdi. Mapapakay at tigyan kapag ipangarumaan saging kutwa ikarinig mana may tuwata aaya pangarumo na malad na tao kakyaw pakatanan na natigyan walau kanat fil mahd sa apiapan aya kayto aging kutwa babay na nasa salyutaan ka ikaririgapan kasisiko salyutayan na kapakay kun apangarumaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Titunan ko marsik ifta amyak kalala akapagabinasan niyang ko image o Islam na yamala na si ko image o nabitano a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat na mituturuan na kamalaswaan da akapakatigr o pa man nadigad na rikad-tigr. Away, aaya mapangarumang ka, naging kutwa, mikisadyo pamikiran, kakyabaligan, mga rumakapan na ikaririga. O di na baguraga, ada panraw takir balik, tunay mituturuanan. Aya mituturuanan na kamalasuan. Ginan iisa ay pagatag yung mga kafir kunabi at mutuniram sa child abuse. Aswa tigiran sunabi niyo na ginaw manaya, ikupitian, ula-ulan yan. Aya kikasurun at tigiran na child abuse. Kapagpakar mga ruma sa ema na ito na bagwaraga da panraw takir balik. Nasib sa gobyerno, aging kaya masatano yung manto. Nasulagidanan na diyo na nan makayo. Ipagitungiranan sa marata, ulaw laging kanina pangaruman kaging uta ikaririga. Naginan iisa ang mga ribat, ang mga ifta, umyangaw na mga ulama. Ayaw kay da ribat yan na sa Quran. Naandun ni kandud tano ko Quran nagito'y kaya turo tano kaso Quran na turuan at tigwallah san ko mga tao aad na mga kalkiyan ko Allah nagito'y ka pagdud tano si ko Quran hoy kaging kay mga ifta naron niya ka po naging kay mga atak ya ipagatak yung mga kafir si ko Islam ging kay mga hadith fabricated naginan ipitindigan o mga kafir ipmuringiran si ko Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam misabab san mga luksami na mga pagaryami miya karaya kanu aging kutwa tutulan asunabi na miya karong mga ruma sa bagwaraga awata-wata kanamaragun agito kung suwaisa naginan na kabugagananan dinan benar makasusupakan ko Quran na mala na makasusupak si kumapi a pamikiran ini bagira katanu wallah nagukataya sa mga pada mga karina saging kanan alagidanan at tutulan na dinan benar kaginan na fabricated sa kataya na tikay niyo nabantay niyo mga luksami na mga pagaryamin. Kataya so kitab ayat titlian na Audatul Quran. Ini surat aging kutwa mala ulama askaniyan si Sheikh Ad-Doktor Abdullah Al-Qaisi o Al-Qisi. Miyaloy saging kaya kitab yan. Sumipantag si kukaka o Aisha apagarin yan mismo. Agyuto su Asma. Su Asma na aya idadiyan saging kutwa masa. Kaya tugalin unabi si sa Madina kamyag hijra sunabi si sa Madina Munawwara na aya edad u Asma na 20 agupito ragun 27 years old oay na aya pingkataniran amagari mana so Aisha ug su Asma akakanian na aya pingkataniran sa edad na 10 ragun maana akaka su Asma sa 10 ragun. Uway, na aya edad o Asma saging kutwa masa, kaya tugalin unabi si sa Madina na 20 agupito. Na tanudin nyo man, kaaya kaya pangarumaa unabi si ko Aisha na miya makasaragun agupito ulan kung katatago unabi si sa Madina. Mana so kaya pa ko nabi sa Madina na binilangan sa saragun agupito ulan nagyuto ikinitepiin unabi si ko Aisha. Sa manuto na ayam ya pagidan o Asma saging kutwa kinitepiin o nabi ko Aisha na kukuma 20 agwaluragun 20 agwaluragun running 29 upama na si tanumbekan saging kutwa 20 agwaluragun
Oay, na mialoy tano aya pingkataniran ang magari na 10 ragun. Naging ko to 20 agulo ragun na kurangin yuman sa 10 ragun. Kapire pembuat asumbagian na aya pembuat edad o Aisha na 10 agulo ragun. Naginan pure edad o Aisha saging ko to kaya pangarumaon akini tepiinun o Nabi sallallahu alaihi wasallam si sa Madina Munawwara. Naginan mga luksami mga pagariyami pure edad o Aisha amya aloy saging kaya kitab 10 agulo ragun pataas. Oay, naginan ititu-titu makaayon ko Quran kami kesadyo edad mana kaya baligan piya-piya na mi kesadyo pamikiran miya ka piya-piya kaya pagapagiyunian aguso Quran. Mga luksami na mga pagariyami pada mga karina sa Aisha na kenaba wata sa kaya pangarumaon o Nabi kamalad na tao maana amira gaden mi kesadyo edad na mi kesadyo pamikiran. Nas kanyan na mialoy sa hadith asi saging kutwa masa akya pangarumohon o Nabi nas kanyan na bituanan penabaraga kabituan na kialoy niyan sa hadith na baaden abituanan ap kebituan na aya ida dia na namragun baad na diimbeloy abituan ada penperaga nakataya so mga karina benar ageng kaya piterutano aswa Aisha na bituanan sa kanyan sa kaya pangarumaon o Nabi sallallahu alaihi wasallam nakatayati kay ni waging aya kitab ayatay talian katayap kay linyo sa nga screen at-tabaqatul kubra ini surat umala ulama as kanyan so Ibnu Sa'd nakatayang bati ang tanong aging kaya hadith aya pandangan niyan sa aging kaya kitab na 59 50 agulima nakataya saksi inyo. An Abdullah ibn Abi Mulaika. Miya katitayang ko Abdullah ibn Abi Mulaika apituruyan. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha ila Abi Bakr as-Siddiq. Pipenun atigian o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapangarumaan yan ko Aisha asin yan pipenun ko Abu Bakr as-Siddiq. Faqal na aya ini sumbag u Abu Bakar as-Siddiq u Nabi ya Rasulullah hay tigan sugu u Allah inni kuntu a'taituha mut'iman libnihi Jubair ya Rasulullah nadina natigin mapanggulaw la maana di ka pa ibang ka mapangaruma di ka pa tingin ibang ka mapangaruma pasin tunatigin ni sabab naswatigin suwatakan mana su Aisha namya pagi pangarumakan den si kuwata umut'im as kanyan suay amanaw to na Jubair oay fada'ni hatta asullaha minhum nabagyak watigin sa oras ay maanaw to na mabawiyak kiran aging kananawataakan amana su Aisha fastasallaha minhum na biyawi ang kiran su Aisha mana sumyungro su Abu Bakar saging kuto mga tao na pitero yang kiran ay maanaw to nang bawiin yan su Aisha fatallaqaha na tiyalak aging kutom yung pangarumon fatazawwajaha Rasulullah nagubu mapangaruma o nabitanu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katan mga luksami na mga pagariyami miya karayarayag aswa Aisha na ayapak asalyan o daw man ka pangaruma o nabitanu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas kanyan na adin akarumanyan ad nakarumanyan as kanyan so Jubair oay nasaging kutwa kaya talakaon o Jubair kaming beloy abituan nagubuma pangaruma o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baad na yap kabituanan ayaman na to na baguraga di ayamaanaw to na kabukagan aging kutwa tutul as kanyan na pangaruma o nabi na baguraga kadapan praga mana kabukagan to kaaya tito benar na su Aisha na kaya baligan din, mana miya kaidadin, miraga din, sa kaya pangarumaon o Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaaya mga karina, nas kanyan na bituanan, sa kaya pangarumaon o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naginan mabuy, makaayon ko kapagintaw Nabi, sifat o Nabi, aya sifat o Nabi na aya diin yan di pa mangarumaan, nagiin na lalayon tanoy pagkanag, na aya lalayon adi pa mangarumaan, o Nabi sallallahu alaihi wasallam,
nana mga balu mga bituanan kaara parapian ni anda manayay masibian aging kutwa lagi duto mga bai aki karaganan ada abanian mga karuma da abanian mga pamilya oy naginan na miyak at tiyukupanan si kutaw aad na sabutian naguad na pamikiran yan aya maano tunaw di niya ning gagada-gada apugusar niya naging kutwa akala inibgayron wallah. Misababsan mga luksami na mga pagariyami na kay miya karegar ka waging kaya masala adibes kay iba papagi pangaruma naging kutwa wata ada panrauta akir balig dapun kesad su pamikiran kaya nagkasupak ka na sa Quran na ipuna ki iman to na kay kato kawan tano su benar natapausan tano su mga tunga na itano ibayran papagi pangarumaan naging kutwa mga warisan niran ada panrauta akir balig na ada panrauta ayam anaw to na edad dapan kesad aging kutwa pamikiran ikalak tanus wallah iba tanu masupak so kitabiyan a Quran oy sadin sa supak saging nga usayan tanu na inwari kerawan ka magi pangaruma aging utawata ka ikaririga tagi na nipkeli sabad ko mga ulama upama kaya pagunuti tanu na kitab kitab mga manusia ama kasusupak ko Quran aya pagunutan tanu kitab na Quran wallah agusu kitab makaayon ko Quran na aya makaayon ko Quran naging kaya kitab ay naluitano aya kapakayon niyan ko Quran na aya bu kagpakayon niyan mapangaruma anta kapag ipangaruma na tao ariyaw takir balig mikesad aging kutwa idadian naguging kutwa pamikiran niyan naginan iyaman lag na ketamakan sa ginga usentano aya titu idad o Aisha akarumo nabi saging kutwa masa kini tepiinon o nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 10 agwaluragon na miya kapia-pia kaya pakayon niyang ko Quran kami kesad sa manutua idad o Aisha na mi kesad su pamikiran niyan na pananggilaan tano aging gaya lagi dia mga kapit emanaw to na papakainiran kapakaya mapangaruma aging kuta wata-wata ada panraw takir balig lagi do pa maging kutuan ng maragun lima ragun napkilay tanong saging kaya masayman to oy naginan na miya kalalanan napkiburing ko agama tano agama Islam napkiburing ko image unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na importante na makapamukas kami sa kataksilan apko sa Amerikano sukukuman wallah asisi ko kitabian aparamanian a Quran nasi miyati mo kutaw operatian yan anta kagi ina matag kapamukas sa kataksilan ay importante na minisampay ta aging kutwa sa kamay tuwa ilmu ipumbagir kata wallahu subhanahu wa ta'ala nasiyak mo tumana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.